Ebushafo na ye cheche obi biara isanso ema ahwefo etiefo adofo ye magana fo nyina akwaba edeba Attention TV, your most inspirational YouTube channel. Ebushafo se o se mabepie mu ewo hasabre ya na abra mitina edwemu edi amame ankasa nkasa me mame ekua entwuwa enei okodi dwumaso bi wo bebi ntino wentimi ameka yensante ne I'm representing my own mom me na mitina edwemu edi aman ebra mede ensema ekokoso ewo man gana mu mede eba besom. Ebushafo ebra me nse wo bre na yembonra enensem na yewo edi emam no na de yetene se na wohwe mu nyina asema e trend anasa asema obi biara ekasa edi afan eye osojeni na langa ni ebo ni tu ewo kaso Millennium City no eno ho asem na e trend na ebra asem ibeto odwan eno ana maame Afia Schwar nega ono so eba social media so ebekeka na adwe edi fast asem onya asem ketwa na nesem nyina o ka nyina ene se Ghana is no longer safe. Ose oman Ghana mu bambo bie ni homo obia na Ghana di obia aye suspect onipa bonifo betime duwu afa no hwedi totroto enya asam ketwa na mama ibu efuye papa eno nanam so okasa no tiremu ma ehunu se nietia enei wobu ne ketemu afiri oman Ghana mu akwakota na US abrochi mu nyina ane se Ghana is no longer safe. It's mama wo pesa chese nyina nwane free Ghana na ana se ebushafo na ebra men se obra yanko tie nsem a Afia Schwar edi tu dwan ye ba ye beto so edi amam ebe traumatizing me bano ebe si na brok o man yen den ye di ko court no court fo na chair no kwan ya wo nwane and this society power watch na me shia na me boni tu na me bo party e money tu no wo a will you fault me? Will you fault me? Me se me afia de omo de ye me wo Ghana ho. Judicial system allowed him to run away because mentia said that so obi yechi obi a obi na be money bail say yechi obi a e obi e na be money bail, and the reason why obi money bail not is said ye be ya ni pa ko ni dwane a de o money bail no ye be holding him responsible. Aboko edwane ye no be si na court entini anchi ni pakro man bail ye nim ni pakro man bail. In my mind judicial service and escort aboko enu dwane ye enti so ochina se me bibo bi pa so money tuo nku na eye meme na meku na court for na eku no. I'm just asking a simple question. Na se me kwan ye die dimia meme ne ye die dimia na ordinary Ghanaian how justice, how will justice be served to an ordinary Ghanaian? Nipa mpe no kure wo kromo nipa empe no kure e wo kromo. Ghana is not safe for anybody. Me, one of the reasons why I'm not in Ghana, I don't feel secured in that country. It's a fact. Mente Ghana because me to Kroma, I don't feel secured. I swear to God, one of the only reason why I made free. Obaje they said this year, maybe you will be called court. And my honorable judge ni awotia kunyem ama order. Ye ma order court of force wo wini paper because order seni aje kakra enti wo plenty a asembeba. Oman obi otimu bi aye corrupt. Obi oti wo man bi aye corrupt. Wo de wa asema kodu court no na bailiff faji wusika. Me am to we. Bailiff ji misika last year. Se wo ko serve sermons na anko. Bailiff no agimisi die mu. Se ai so jani ne kokun langa dan kan tie fia wo tiatim. I have violence headquarters. Na me din de Mrs. Valentina. Na na jewa sika boachibia. Yeti oman bi mu a emra enye adwuma. Yeti oman bi mu a okọ report wo bi ma police fo nye ni hoyi. Yeti oman mu a udu obi court na and whenever the civilians loses confidence in the judiciary and the police system,
This is what is going to happen. Utie enkrofo no mote kaswa interview na. Omo say Langard no. Omo reporting na ma police force ah. Police for penny 40 eho rim ponching. Papa ni say watro letter e dia koma IGP. But IGP aye busy at enkrofo sorry them. So Ghana is not sick. Ebuja for sa pepe ana ete ha na be de ensem nyina ebesi edi amomia be de ensem be din ara energy cup net makramo.